Te whasisilatu a tua mtaria nei tau manga le whono au whetu la whono. Pa malolo nsai le pai o tatou maota. E whatati ese tatou ngā ruenga mon malolonga ua mai a tari whai tau le whionga le suite te whono. Atasi me le whapoponga stasi usul komiti o tupe maua mtupe tongi e mta au sala ngai sa unuanga suinga maru. O me leo tāpama whaaloalo lo whionga le Mr. Farmeri, e te sao no tal fui tau nisi mta au sa so no yesu malu le potia le Farmeri. Tu la melo fion Mr. Faftaira o fion le fongol fono. Te foi male ngoa wa. Ko mai ya wa foi se polo sanga ya ke foi kanga luenga. Nga kulea le fia se nga ko tsai foi of la profoinga al par mene e fa leo le nga fa skai ta ko leo mo le fa singa malos e fo kali suele e ma ulunga al moka ya ma wa fa o foi a fa nga ruenga e ko sai foi ma la winga. Ok, le mapua wa Yerusalema. Ok, le falo longo foia wa sionga. Al fasiri po ma fua sia. Io leo wa longo I papa, longo I ka, le fa mo mo le pa menge le ka ingai kwaso. O le foi wa e fau sungas far kan ko kayau ele vinga merkulanga sikie le kua pa mga ku foi a wai fan kasi foi mergeu sunga fono ngai ko ngi mungu fa le nganga e kau so ngaile to so al parmeni a kurela o fianga al fonfkalai Aku foi kele fo fanga meso li poki fa kalangoinga. Yo la ku sa lole. Fa mo mo ngim ka nga ruenga. E ku sa yo li poki ia pe fo fo sia. Lewa mai ka winga e ko manu le sui ma man. O lea sa ngoa ma fa alio la ko filangalo. E ku sa yo li poki ngai al farmeli. Uolo lua uolo tolu. Le fo fa fo mawali. Pa ia mauka. Sa ia le sangwanga maka ngofie.
Al songa foi malama e pe foi nga fikai kunga yai le fionga le te fono le foi wa fa popole sikaso sui il committee le fionga le kai le kungai fa pula ngisio mainga mai o le makau iai mi kulanga o whelawhela whainga. Ia wale ia se waenga. Ele i o iai le kali le whionga le te whono. Mo ki ngā whoi ua mangingo ma ua malama lama whoi mauka. Mai mori le kanga whaafkai sui sa whalio lako whika ngalo. Le poki ngai le fremeli. Oh, me kawinga pea le i uleo lea e wha pea. O se pulenga le kiki. O se pulenga le kiki. O ngau mungkua lea le upufoi lea. E la kiki ai maing. E maa fuisia. E la kiki le pulenga. A lea lava e mai kawinga. O lo maua pea anga kupu fasili. O lo maua pea anga kupu fasili. Ma i lea kausanga. Iwi lava e whape ngā ia le ka lafi. O mea ngei o kupu maua whala pupukonga ia. Ia le awa kele lava. Ia o lea o lo iai le kupu fasili. Ma i lea kaimi. I lea kaimi. Tau whiongan whangwhikalai. O lea o ki kele o whinga ngalo e peonga whaalia. Mōmua. O le kūranga ma le papolenga ma le kunga luno sui. Inga ia aua nge i sauwha ngā mai. Whala au whasainga e peo le pauka mangiso o whala au e peonga kako mo le mawinga. Ia aua nge i sauwha ngā mai o kongo e ala mai meti. Ia o se kūlanga e le lei kele. O whinga ngalo whau o whāria. Ia o kalikong wa ka oso ngai foi ia leo visiri. Ai mesi o le pulenga o whalimeri. Wae le ngā kia. Kasi ngei o whawhika au li kele o lo kulai mai le lalanga. Ai mesi e lava o le awhia ai. O alo ma whangau ma kupulanga laloa. Le lawa para un longo foi sa io che lo fino ngalo io le au ngale kasi ia ma le pumong o le awa ia le fuanga ma o le fo wa mai a nga fa kingo a onga ala fe nga wenga ma lo fa wa pe le fo wa ia le system ne wala ku fa nga o le ionics ia whaala ilo ai ngisi o kulanga ia. Ia mai o se kulanga e sili o ngā mawa e o leo o si iki ai leo au nganga a le kanko o whalimeri. O leisi maenga lau whionga le whangwhikanlai e ngisi o sui me malu. Leo lo sausau ngoa ma o lo lako whaka uainga kulanga o whalimeri. Ai mese lava le falimeli leo lo mokeli sana fai e fainka ia nka wasa mai pe foi o maua sa wanga so manu ia le kaupaki man ka wasa mai pe ngei pe kai o le o nganga ngei loa fa wa pe le mokeli sana fai i o fai le ma so sang fa faingo fie foi le manu le ka ku ku e o lo fa pe nga o nga film pa au e mo kele sana fai o ngisi mai ngai lo fo kalai e fi fai lo foi le manuale pa menga me se foi fa fo mai al ka ku e ngisi o kulanga ma fa mo nga wa usia e me se lavo le kun ka inga lea o fainga fa nga po ngai o lewa ka ku krikong pe foi nga so ngoa ia le ngisi foi sui malu e whaonganga o meri pauka. O leo lo ngā lulue, waa lua ai le
Mtanga ruenga, pulenga le falimeli. Male pulenga o kiuke e whapea fo i le quarantine. Ma le masinga yungi le kusang kalungai le luomo fa lewa mai ai o ngā install o whapinga le scanner i le falimeli. O kulanga lama ilunga ke kele, ia, inga ia manu puipuia ma maukingoa. O lo saunga le musa moa i kulanga o meli ia awinga mai fafo. Ia mao le kalififia le ka kumauka. Ia leo o ngā lulue ngei. Ia maua i lama na le sokainga. Ia malolosi o lo ngā lulue ngei le official falimeli. O le vaenga leo le K9. Ia whapea fo i le vaenga le quarantine. Mai lem whai. Lau fionga whawhkalai. E lema whai o ngā kuinga aku se meli. I se anga le meli. Pe a le whaamaria inga uma vaenga ia. Mo le mamalu le kungu. Se ilonga lama. Ia ua maea. Sa iri linga uma a ofisa. O ngā ka whai lenga release se meli. Leisi vaenga lau whionga whangwhalai mo le silifia. Le whai ua mai o ngā whapinga. Ia whako security cameras. Ia le sile mai ngai sosong keli. Sosong keli. Ia ile makai kuinga. Ia mai sosong keli foi. Ia ile pulenga. Me se foi lau whenga ruenga. Ia le makai kuinga pea. Ia kulanga ia e pea o ngai ai. Au ngisi o kulanga uma. Ia o le kelenga ngā. Pei foi o ngā tarangoak. Whaleo lava le ngā whawhikai. Ia i lako uma sa sau ngoa. Kusai foi o le ngeri poki o ngā kāua kele. O ngā kāua le ngei o ngā puipuinga. Le ngā ngei o po, ia, pei foi o ngā sirafia. Ia ua kele, wawale foi le, taka mai wha o ngā po ngei. Ma o lesi le au mana. Me le wha le koe ngā whawhike kele, i sui uma sa sau ngoa. Ia ma o lau wha mawinga uma. Le ngā kong wha mawinga i lau siri. Ia, ngisi foi o lau whenga ruenga. Ia o siri. Ia o ngā mangingo ia o wha mamunga. Le fa leo le nganga whawhikai kere, le whai ki foi le nganga whawhikai. Sui me malu foi sa wha mungia mai. Ia i le, kulai me foi ma kofi mingiska. Ia, malo, la hunga lava le mawhangwhanga ma le malolosi. Ia whapiko o ngawha se whawhikai kere. Whionga le tei whono. E me se foi o le malu mawalunga le komiti. I lau ko ngā ruenga. Sa au kofi kai kunga iai e le whaingo fie. Nanga ke ora i puipuinga ia. Ma le malu sa moa. Ia. O le alu ngā e. Whaaleo ringa whake. Ia i lau kou makala. E mese i o whaukuanga. Ia ma. Ki ma i o fhoi wa whaalia. Ia ka oso i ngai fhoi le whawe moe o ngai aso kusai fhoi o le pepa le. Ngai pulenga. Ia lau whionga whangwhikalai. Ia e le whainga luosa ma kukala. Tau foi ngā wafe si o kumalo. Ia i maa whongki. Ia i o ngā kupu mbonge. Ia se o nana vai nana maoro o kumalo. Fui leo le. Pei foi le. Au whinga ruenga kofi le kua so se whakakikulanga. Ia lo whako o mangu makakalo i le kua. Ia wase manguia. Ia. I lau sunga le, ka mawhakong, lau sunga foi, le te whono, komito lau toina, e miso tā kupulenga, ia, ma le paia lau whinga ruenga, so se whakaulanga i fia, ma lau kakalo, ia lawa ua, kau lau kau kapuinga, lau kou whangongo mngui le kua, ia lau kua ma kou pānpala, ia ka mai kai pānmia, ma le mano, ia, na me foi fa ka wa i lava le vai ma le kokoa. Ia o le lava mo le manolos. Ia o la ko kampoinga. Me so la ko kalonga i le kua. Inga ia e mungu faiwa. Ia me le lo fo kalai. E mungu kele ko so fo. Pe ia ta ko me se foi par men. Ia fa si si lava si o kumalo. Ia va kasi sa mo ngi al fo. Amalo sa no e lo fionga le minsta.
Whaftai o lewa, talfui tau inisi o tau salanga al pa il mota, ia atonu lewa o manino whafonga al pa il mota, tu sa hoi o nisi o tau o salanga i whina ngalo whaalia, mele malo whaftai i lau whionga le minsta. O te tāpala o whionga le sute te whono mo le lafo. Awa whionga whonwhitalai o te whaatū le lafo, ina ia whaamaonia le whono o ali po te nei komiti, e peo na iloiloina pe papalmene lua whelua tolu lua whelu sufa numera se lau limas fulu la forema le whaaloan. Whalua, e sui si umu, ia whapea le sui o le whanga whale se la, ia sui tamaitai o ali pata i tūpai, lalo ia whapea le sui o ana lofi numera tolu. Siri pe la whamaunia le lafo, o e whinangaro e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tu le melo fiong al minsta mo le lafo le tali el malo. La fiong el fonftalai o te whaatū le lafo, na ia whaamaunia le hono a tali el malo i whautuanga ko mi te tupe, ma tupe tutongi. Palua, fiong al minsta o sisi o manga, minsta o aonga, minsta o whatoanga. Siri po la whaamaunia le lafo e whinangalo e sao noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Au whionga whanwhitalai. Tula melo whionga pani. Paftai o le ua mai ale whilawhilafo inga i lunga o le tātou mata upu lea i le lipoti whaltausanga al whanemili o Samoa mo le tausanga whaatupe lua whelua tot. Whaamaunia lafo taitai whono le komiti. Ia whapefo Italia le malo. E pe ona sauno ia le whionga i le minsta. Ai wo manatu e au pe ona a watu se mata upu na o maita wina le whelawhilafo inga i le tatou le poti lea. I le tūlanga e ali mai ai inisi o saunoanga. O atangia mai ai o whainga whaapisi nisi. Asui o le mauta le nei. E tau lava ina o whaamanatu atu i le mamalu o le palimene. Ina te ilava ua tilofia le mauta le nei, ai mai se le tofi o tātou o whaipule. E whaapea o tātou o mai tutonu o le palimene le nei. E whaieingia tātou whaamatalanga e una ia aini mana onga whaapitoa o tātou inia tātou whainga whaapisinisi. Te manatu lau whionga i whangwhitalai. E le tala whiangai lea mo le tausinga o le mamalu o le whono le nei. Ai maise o le tautonga a tātou. I le tātou o mai e whaile ngā luenga o le tautua mo le atunu o lau tele. Ai le o tuli loa ina o tātou mana onga. Nā pauna le mea sa o nufu lava ma o mawhau pe taunu whai atu sa upu. Awa o le wha leonga le au mai. Mo tātou wha maumaunga. E whapea. No o walatu e totongi ia lau wha amomoli i le whalemedi taungatā. O koko. Wa vela le taungatā le whalemedi. Wa taunu o tuai le koko i le mea ave iei. Wa taungatā i le tau. O lau wha amomoli lea. Upuna atonu e toe maua mai. O le si sao noanga. O a o le tangata whai pisinisi. Lau whionga i le whangawhitalai. O i tua ia e ao na tātou pui iai. Ia ai mai se fo ilo tūlanga o le taitai o le mauta. Ia le tilo fia al mauta le nei. Wa avea le tātou sa whai o tātou na fua. E tuli loa aini a tātou lava mana onga. Ai mai se oni mana onga whapisi nisi i le tangata lava ia. Ia lau whionga i le whangwhitalai o se whamanatu. Whamolmoli i le tātou mauta. O le ai maa ua.
le tāua o le tau o auaunaga a tatou talanoa i le nauna lautele na e lelei ae faamolemole i saunoaga tatou aloalo mai i lea mai o la'u mea lea o la'u pisinisi lea o le a la'u mea na ua latu fai lea ofisa ma lea ofisa ia a tonu o se fa'ataʻitaʻiga ae tilofia ai pe o lea ua tuliloa mea ia ona lea tatou te safafa'i tonu o le mauta lenei i o tatou lava fa'anaunauitaʻiga ia ma le fa'aloalo laufioga malo aftai ya tonu e tau foi le se fautuanga o tuina mai le fionga te mai parmia e wala wala nga solong o tatou ngaluenga meso tatou floflofo inga se se meso yo saleng aftai mo la volo tai la fionga tas fonga fitalai ma o foi sa unoanga te mai parmia ono ele o ta uolo ingo i ai lo te mai tau wino o tonu e ona le famtalanga lea mo le whaamanga lauteli o lau whaamomoli e le o sao pisinis o koko e ave se o angola i o e whailona whale o loa ai le o sao pisinis na lafo mali tupe e te au e batu ai a lau tilu ua taunga taa ai sa ave lava i o le taimi muamuana o le taimi muli fo le taa i le ito i la foina sa mea a le whaawawina e le o whaia se pisinis i whaapea e o mai taimi nei a mla o mini whaamaumau e le o yes au pisinis o whaile taimi nei la wo fionga fo tala na ia vesel tu inga va pia o fa se business o se fama natu mas fama it ina ia mawana market vo le ia o le ni med ia tasile o nga fa awa wale fa le med ai family atu so no e le yes business ya su mat after ya si tu le med na wa fionga fo fitala o me tonu alia o te li ta uai de swa fol fa puli ona le te tala no atu tulanga la tele ai a whapea lava o leo wa sao no mai ina ia whamala mama. Rise mea a whainai. Au le upu ia, no wala tu a watu lau whamoti. A watu i o wata muta. Ia. Pe o ia, pe o sona ainga. Lei, o le fisota ingala na. O oi o le whaipuri. Lau fio. ya tono leo manino le tulanga le vaua kai lord finangalo le o le parmia ia falau i tele ia ono le anga i lumo tatou filaflafo inga ta ua me uma ia le fo sa no manino le fionga super malu ia malo a fa tai me si le ua manino i tulanga ia ma fa manino foi ia tulanga o pisinisi pe na ta ua fa manino tono parmene ia malo fa tai le ua ta ua le ia se me le ta ua nga ma me uma mo tatou uma ia fa manatu foi mo tatou filaflafo inga ya me se fo tato tute fa sus fono fa fai pule ya ono lo ya ilava tu langa e ono ai na yo tato wala wina mo tato tute ya e fa tai ole wa nga fa manat mo fa nga solongo tato nga buenga tato mai li poti lima in le yaso pe por palmene lo toru lo fa no me toru sulu di poti committee va nga tato ma ainga il pepper par mene lua tolu numero selau on sumalvalu li poti faltausanga al tanga luenga o pisinisi ala manuia malepa molto sang faltu peru olu tasi bo olu lua lima pupitasi pepper par mene lu faru olu lima numero lusul lua tale malo il pepper par mene lu tolu fa numero torsfulu ono Pepal par mene lo fa lo lima no me to sulua i poter committee al vaenga tau te mau ainga il pepal par mene lo tolu fa numero selau luas fulu i poti faltau sanga almtanga luenga pisinisi ala manuia malepa molta usanga faltu peru lo tolu ono pupitasi pepal par mene lo fa lo lima numero lima sufa tari al malo il pepal par mene lo falo o lima numero tosulua tu le meo fionga su te telefono comitio vai nga tau te mau ainga e lau fionga lo talai te fatu le lafo ina i fautangia il fono auli po te lua al comitio vai nga tau te mau ainga
o lo tu ina tu ai sai ni linga fa tuanga mai na fono la folera so Palua, el suyo fasaleanga, a numero lua, o fale alili numero lua, ia whapewhoi ia anoa maa numero tasi, ia maari pata i tupa ilunga. Siri pola whamaunia lafu e whingalo e sao nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapalo whionga le minsta o pisnisi, ala manuia malipa? Lau fionga i whonga whetalai, o te whātou le lafo, i whautangia i whono au, tali ale mālo, i whautuanga, ale komiti o vaenga tau te mau ainga. Palua, minsta o whatoanga, minsta o sisi o manga, siri para whamaunia lafo e whingalo e sao nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, o lea ua mai whautangia i whono au li poti al komiti, e lua, e whapeho itali al tato al malo, i whautuanga al komiti. Ia, o lea no nei, mo stasio sus whono e fisau noa, tato li poti ua i lunga lau lau a whono. Ia, ua mai tau atu, ua whamari eina uma sus whono. Ia, tula mai le, lau whionga le sui, o anoa maa numeru. Aftai le whionga, o talai. Whaonga ingna li poti ma taimi o komiti, tai komiti. Ia wa perfo in tanga benga ma minsta. O li poti nei ale tanga benga business ala manuia maleipa. Tau sanga ia lusu matolu. Ia ma mesi tau sanga na wa peona mai li poti. Oa matawina e lau whionga de tai komiti. Iwa perfo e lau whionga le minsta. O mo company ia e anga i mai fafu. Mo foreign investment enterprises, mo company anga i mai fatula to business samo nei. O company o mai whainga renga la ko tupe ma fatu foi a fale tele a business nei o isi ma o supermarket ia pe na mai tawina. Mai sia tangata nu mai Asia. O le matawina lima sutasi ia le au fai. O bisnisi ia sa whamaunia. Matuina tu iai mo foreign investment certificates. I le piriota lea pe ona li potia mai. Ia lo mai fo ia tupe fufu e maua va pe maua ia se vanga tupe pe sutasi miliona le tunu. Ia va pe fo ia va no whainga luenga. O le whesiri rau whionga tai komiti. Matawina e tele o tausanga ia company wha penei. E o mai tausanga ia mo foreign investment certificate. Ia e ma tausanga e rese business o whatuina. Ia pe tasi foi pe lua. A le matawina lima su tasi lato ia po company ia tausanga mai. Ia ma whamaunia, o le whisi la pe fia la ni company mai le lima su tasi lea. Ua whatu ia la tō pisinisi ma whangaioi, whawhaingaruenga ia tangata whaingaruenga, ia tangata anu o tātou turu. O lesi vaenga lau whionga le, tai komiti. O matauina pea le tele o company e le stala tātou restala o company le pena mai li poti o tau sanga lea se lau mare lima ia company le stala ai lo matauina le tele o company le stala ina ea ele o whaanga ioia po whainga na tō business pei o la kōlinga mo tele i fua ia mo meo company i lunga le restala.
Ia e lung company fa pe o faine la to business pe na restala e no ala yo tangata e le to ngia no returns ia fantau sanga i le official restala company ia matele fu ngalu ngama ma tele fu restala ia ele o ia ni la to business o fatino taua ia mo le vanga le restala trademarks ma industrial designs restala ina le o failonga foi o a foi o loa o lea vai tau ma tau ina le tele o mo materials foi fa tau ina le tunu lo lomi mai fafu o tele si ia o va vai ati ai io fefiloi ma meu designs o ma manu isi atunu ia tato ma manu o le o vai atua o fa nga me ma manu ho ia tato tatau ia po pui ia uma ia ma manu tato atunu al bena lautu o tena lo lomi mai fa taula io o ie nei po materials e mo ia la tupe a pe folinga mai leise tupe o mo tato tunu i tato lava manu ma tu langa masanita tu samo o vanga i no tafi i tau a tau si sila i tato mtanga do e wapo kala me fa lau i loa e ma fa lau i loa la to e mai tau sanga ina ia restala ina ma puipuia ia para lava tu langa e puipuia laro tu la fono o tatou nei o mai se tala i tatou price control list e lisi foi le fatulanga i tau o loa e awa tele o loa ne mo o loa tau mafa foi le alumia mana mia ia so taitasi ia lo matauina si pelunga tau o loa la se tala fa mal malama i le tūlanga tau o loa e wa tato lisi lea e ala lava si lunga e tau o loa e leisa lui foi lalo ala se fuafuanga ia le a tato mtanga luenga e tufa te sia le lisi lea po sao o matala fea ngai i al tau o loa wa e pe esa ili mai fafole sau mo whamtalanga mo whamaumaunga ia e o mai samo nei ia na avele tatum tanga luenga whamaumaunga company e whaavasenga im whatulanga i al tau o loa o le si vaenga la o fionga i le minsta ma tai komiti o le lisi o loa o le tau o loa ele au fiai tau mo me faufale o le se tofa e mo o loa ia faufale ia mnau mia ina ia mo se swani mo tangata le tunu o lo fia fale leia ia pe fia fausia vo ia la to maota malawa awa o le foi alu i lunga tau mo me o loa ia faufale mo apa ia tulanga fa pena tau tangsiba o loa ia alo mia mamana mia mo fausia ino maota malawa ona se tofa ele tau na tu iai e pe e fa pena se vai tau foi ona tu eima mani o loa fa pena e so swani in lei mai tau tau o so i fuanga pe ona iai tau a tele ia mo meo inspectors ia mtanga wenga na to ia lo asi fa le finga wenga misale tu langa ole safety ma occupational safety ma health i tono fa le finga wenga wa mele le sa no foi se tasi o sui lava yaso ele tu langa le o mo meo ole sanga le mu i fa le finga wenga ma fa tinonga ngalwenga inga ia le leia sia singa a tato tanga luenga e sia si fa le finga luenga po ia mo safety gear
ia wale ne pui o le soifua o lātou lo ngā lue. Mai i ngā luenga lo ngā lue ai. Peila whataitainga o le tise ia o mo me o le au faufale ia o vanga le fausiaina mo awala. Ia o tūlanga umai e tauna le lei ia le asi ia e tato inspectors. Ena ia mauti noa o lo sta ia e tūlanga tausaunga le mu. O le au mai le lipoti la fionga le taitai committee. Tolus fulu ono company sa maua le e tato mtanga luenga. Whawhainga renga i tangata anu mai whafo le e au noa mangi pe mika whainga luenga. O lea se whamamla manga o le tūlanga. E wae i lena tia o tele ia pisinisi ia o matauina. O lo whaingaru ngai ia tangata maisi atunu. Tangata mai whafu. E lela matau atu li pote komiti. E tolus fulu company pisinisi. Ia na maua lea se singa. Whaingaru ngai ia e tangata e au no mani pe mita whaingalo. O le tūlanga lea e whaafsiri atu i fo. Pe fia la, nā se whainumera. Fia i tangata, o la re se au whaingo tangata ia ngā rulu e la tunu e au no mani pe mita whaingalo. Ai whaafena uru whale mai tono la tunu. O ato i ngā pe mita na uru whale mai ai. Ia ma company ia la o whaafeinga renga inga ia tangata nei mai whafu. Ia pe ole mo whaing tangata nu o Samoa e lautou te ngā ruru e whaongai ia no whainga renga nei. O le si tūlanga FFC ningia. O tupe whaluina mtanga ruenga. Whatawai ia mo meo o no foa makesi. Ia manai computer. Whalu ina ele se lau sifuru lima afe. E tau sanga le. Se tupe tele le tupe. Ale mata watu ia na mo me o furniture. So ia ma nai lau no foa. O lea se whamani ngonga o lea tūranga. E le tele o le tupe ua whalu ina ile. I lea fo whataunga o pena iai. O le si me fia o iai se tautalanga na o fionga o whonga vitalai. O wā tātou mtanga runga lea e tū la whono e. Le iai le reserve ma le restricted list. O to inga pisinisi e na o tātou tangata nuu e mwhai o na whai ap ia i to inga pisinisi ia. Whataita inga. O mo meo wharoloa ia retail shops. Ia mo meo kompania po pisinisi rental cars. Ale mai tau ina telo pisinisi ia mo meo wharoloa ia whatau i oloa. Tele ia o e whai e tangata anu mai whafo. O la tūlanga e tato reserve list. Ma tangata nei. Wa tele ia mo me whanoloa ia e le natia o le asi sila ia te supermarket ia. O supermarket ia tangata mai whafo ia e te leo lato mai asia. A po la se tūlanga upau te tala ia le tapu lea o le ale tūlanga o iai. E peo vaenga ia lau fionga whongwhitalai. Ia maresi mtau kungulmuti. O le tatu tūla whono hoi lele o le Citizenship by Investment Program. Tūla whono le na whātu ina pena pāsia le pēa lua whesuma le fitu. Ia e whātu sinai la tau e mai e whātu ia mo mo whalenga osi o loa ma pisinisi tele sa mo. Mo inga luenga manu iai misi itia tamau ai. Ia le pe mata watu. Ele ia se company ua.
o fare mai sa mo e lalo tu la fono le po la se tu la ngo ye e tau to fa si te ngo tu la fono ina ia ma fai ai ona fa nga wakapu e tu la fono le pa fa pe e le o ma fai ona fa nga nei tai ia ona ni tu la nga le fa punga tu la fono pe fa intai fo na o vale mai ni company sa mo nei ia la fiona al fon fitala ma tu la va ia Bisilim na ia manat tu sai menedi poti a fa tai mo ngalwa tai committee ma le fiona mista Alo, sao no, sui malu, ana man melua, ya mo final fa lia po tu sole, li poti tato committee, o per mota. Tu le met suyo fasal anga numero 5. Ya, le vale tu fa longo lus. O le fa tai lo fiona le fon ftlai ya. A filo fo lai tu le mota. O manatu le Papa veloce manatu fo nei su il tau tu la fono. Pe fo na sauno ia le su tai fo nei tu. Ile tu la galava leo tele o tato company fo ia mo me foreign investors ia me mai fafo. Tele o foreign company nei e o mai tau pe o leo wa restore tono tato utos. Watu ele tu lalo fo ele lo fiona le mista ma le tanga ranga ono le tau ai o tu la fono ne ale fa siglo lo sui po le ase tu langa fo le mo bero o tu pe fo ye tau ne se capital la company ne e ala mo se limiti ina ia mo fai e ona restore tono tato tunu ma le telefo o company nei ala fo no mai nei o le teteleo la fonga e jo tipi ela to fo ya tunu o lo te o ala to tupe a tau o tele e tau o tele wa tasilea va nga tupe le lei mo si o tato tunu wa telefo ya tato tax mo vai e pa wa lo si va nga fo le le no fia manino malmalama le fonga te fo mal comité a lipo ona o le ye la to o le fia restaurant tona pela le utas ai o la to finir tu langa le po le se te le a se limiti se capture ma fai ai ona le stala wa final le stala le se va nga tu pe fo le te u tono tato malo ya pela volan sa no su cha ale tau o tūlanga lea lo whionga mista. Ele ngata fo ile tele fo e fai mai moinga lo ngaru fana. Ale tele fo se tupe la mo mata tro malo e ale yang na fo. Ia mo falo lava lo fo fo talai. Alo, tai, e. Sui malu fasal ang no 5, ya mo lo sa ho tato di poti. Ya tu me suyo holata tolu. Tai la fiona mo lava no. Ta o tele ia i poti ne tu na mai. E lua li poti. Fitu fa tuanga le sili poti. E lima fa tuanga le sili poti. Imtanga lu ngala van ni. Ai ese mo lava ia fa tuanga ia mai. E ta o tele la ngalu ngal komiti. Ona lau tele ia ngaluenga mtanga luenga ni ai mise lava ile vava ia o le tau o soifuanga tangata fai ngaluenga pisinisi laisene o mea ia o mea patino ala ne le fai ngapa anga ma le private sector a le ona coordinate ngalu fa tasi ma lo ma le private sector ona fai ngofia lea ona fa ngaioi ngaluenga fa tino tono le tunu tele o fa tuanga ia tu ina mai a tai committee tele o va enga tilo mai mai ele amatanga tele o nim tau kasi ale fa tuanga lea o to pa o point committee o mai o town fa se office se hoi
Ya o te ofu te toro ofisa mtala lua fe su lua ya le fe fa ele o komiti le. Pa wana se va nga wa fa le tono komiti. A o si va nga uma e ma wa. E mele ya lo fionga. Tau so fuanga. Le ai fa tuanga. Au tuina mo le li poti le lua fe lo toro. Me lo le tatu te pisa le price control board. E sao. Na vese le malo tal wain fa vai le metal competition. Lea tu la fono legislation. Fifa tauwanga. E tauwa lava ia company ia mauloa ma tu e lalo tau oloa. Pe alilele ngal supply. Ai a olo pa u lalo supply. Oloa. O mo mia lo lale price control. Fa tontoninga tau oloa walo nuina. O la dictate mai la to la control la to supply. Control me tau oloa. Le na vave tele na lu tau oloa. Ai ole excuse ale mai. Ole tau ole swahau. Tau ole pensin. O freight mai fafu. E sa o sa ile impact o mena ila matanga. A matanga pa ingal ni. A o le o matua. Pa u ole tau ole swahau o mal pensin. E tau on to fanga ingal na al fanga ni tain. Ole komisi le ye nei ole control board. E fori mai tanga mai fafo ya a talitonu sili ale so price control board sai momo na foi nei matanga tafenga lu e va ai me nei mai poti mai awa ale si mele utule mai al me ma wa ele wini o tango fi atu me mai fafo me le mo tono samo ai alu nei fi tau sami sa fish and chips termine te mo e si falenga o sei ai nei po sei mai fafo il termine iva su po sei no fale fish and chips fa ngali mai fafo fa tu pole se me fa peta no ole samo ai le fa ngai ai tono samo o me le e o tau o fa le anga fo le ai e fala o ina me fa pena ya si lo fa tau pepa mix vece so lili lo fa tau pepa tomato mo isi mena lete e tau o nese fua man to fo ele o taxing al malo ya va nga viva to nga na i tau fa pale ni tau la to o lo me asi le va nga tau nto tanga ipe ye ni tanga le nga tele o quality o lo yo to mo sa mo temini o me sa le to mo sa mo ya so le mo kan ko la o mai mo to pa u wa quality o lo ha tau mo to ta mo ta le ngata na pa u quality a lipo ni lipo tu wa ton e fa me ye fa ngata to fa me o pusa pa fa la la pusa pisu po fa la la ona vinga le ta mo fa se tu lo mal fa la ele ai a mo to le nga le quality o ni mia ale anga ri sira me se tau tanga ye me ho ye le recycle ele e mai si pusa pa o fia tau sanga o recycle le tono sa mo le fangai mo to ale anga tau tanga ye lo fio ale meta o ale e potia o la ko regulatory function va inga le tanga tfenga lunga mai fafo e mai se ia tongum tanga lunga it's quite seriously e onga le mele mai li potia committee ma se la wono sul tolu e fa le fenga lunga na le fa paseni e mi tinga ia e ho ilia le stand le o le occupation health and safety o le mele o le health and safety o le mele pito ai lunga i va inga tu nu i fa fo fa tu no lunga ale va tu nei na le fa paseni a fa paseni o se la wono tolu lo nga le hongo compagnie hongo fi a fu ai ole almesa ai ole sa lo sur paseni sa lo sur paseni tau sanga lu mat ai o mer tau sanga le o pa o mai fa paseni o fisili la a fa yo le ma o le alwa se sing o la nga lu nga ye fa ye vanga siasi awa ole si mea ole pa u li poche committee ele lo la ta to pula fa salanga nan fa mai fa sala ale lo po atu nga fa salanga nei salam ma fa peni
o mamale o le staia o ia inga nei taua o le sivaenga lo fionga ngaluenga ia tangata whenga luenga mai fafu e pe tele ni tato faitio mta una saina al mele ni o pe ko ke Filipinga lo saina Filipinga Pakistan India o kele ia kaka ese elenga sainga al mele ka ke vai a po le leila o vai ma tau mai tau fio yo ni tangata whenga luenga mtulanga wa pe nei tono le tunu alala fianga nga luenga mo tangata ia wale pisa fa mai o tena ave fa tangata sile men ka mai fa whenga luenga pe o fa to ten ala telton e tele tangata to ye ni i so tanga ye i va nga mo fa tino nga luenga ni o mele o le citizenship through by investment ia sa o le fosa tau mai fo tau wai so tanga to review le ia le tu la fono le ona o me le so le ia se siwa o le me tatu faitete we wa afo atu fo ilalo ia le tau le tupe ma tu ilalo ia ai na fo linga le sfata nga passport le me a tatia le paul me review o tau sama ia wa isanga te ne le siksi ale mas kupenga me mo kako a peto tanga i nei fai business ni a mai la ko kupe fa nga yo i le Kako Development Bank o me fa pena ai to i la to sising pe so fa pena ta ona tanga ia ta to malo ale va ngale ole mele business license fa mo le la ofio se o tele ana i a vese ho ta to wala fa business ke le ye inga mtuna wa pena a fa yo le mon fatino na vai tau e se ala vai to e tamu fa ye fo ile ya wa to sanga o mai provide me financial statements ye me masani na ya au isi me o people for noa mali tele me la vela ye mo mi ya pe mana ye to tanga ye pe ya dia lo fa mo fi se to tula no le supalmia ia whaftai la wela o whio al whukawhitalai o lewa mai tau watu o le whaadua lea na saunoa o le suga malu i tūlanga o le sene pisnisi o le sene pisnisi o lo i nei ma tangaluenga o tiute ma tupe maua o le matangaluenga leo lo i eili ripoti ia o le matangaluenga o pisnisi ma la maluia o i la tau le ele FIC ia po le permita le grant ni mwhaiena whaatino pisnisi ia tangata mai whafo i tu tono o tatu tunu ale me fi fa mamama la ofionga ya tu la mai sui mal le mau mai ki ngalo ofionga le madino e fa tuanga a sa oia ala ngai so ta inga business license mo ole msio te le ya so ta inga ale ngai mai o ele a tso pe pai e fa mo la o a wala ke le ngalo o ke le requirements e va ku ile le customs le official ministerial sa no ne pe o ile le confuse ni mem te ngalo o fa la ai menna o fionga le fofitala le mai o fionga supalme le e manino ala o la talan fayatu e le mafaida minoi le mato matanga luenga le tulanga o le sene business pe ale mai a mai le matanga luenga le o MCO musalo si teimina batu foi le se fa matalanga fala o tele ya e taulama fa ilo fa penal o fionga sud mat ele e yeli so tainga ai le mafai o mai noi le mato matanga luenga se longo o mai a mai ta penanga le MCO faftai ya to le mau mai sui mal ale fina wina le va ngalo fio ana manino il va ngatolo fa tsonga na mai ola la ni fa tsa wa o mo fa du sele li potsa fa tsa mo tu ta dum e de ese me mis ana manino ya la fa ina la fina wina le tu pa wol me o tsa tsonga ben pe on tal no na matanga fa fa ngo fie ya fa inga mo na ta tanga ta business a fa na fai se swinga ona ia mo mai ia tanga ta foi mai fafu ia e ana business ne ta tong ta fio la ya la ya le la va ile so ia va vai business foi ka ka lima ka sang le ka sfur ka sang e le van ka ku e tu langa na
awa o mea nei lau fionga sa o fo ile ia me nei o ia mautu ia pepa e se fengo fio fo fuanga malonga luenga pe atuli ang kampangi o la mo le kongi la ko la fonga o company e fengo fio na fai fa soan malom so soanin malo i company ka sanga mai wa mau al kampangi mau malang la fonga la kongi ka sanga o ina fu ai company o la so soanin ngalu man malo ia wi le la fionga ia amanatu e tu na tu e so soani e tato ai ka fai o tuai ia i me foi le ole mai ka ki foi ole a foi ia ka ki a ongai politic le foi la ko apprentice ia e tau fa wa pe ia vaenga ta o tele ia al tanga lunga le fa yo e tele mano no ia tiuche ale am tanga lunga nei fa malo tuai la foi nga lunga ni pule mas foi mista sayai ia am foi le mista sulai mai nei ia o mamana o i foi company folo va i hardware ele o fa longo ka ko fa ngo ala o foi hardware gi o company fo ia mai sai company ngi o ia con kele ho i kwa kele ia le wo fi mai tono samo ia tulangan ole tatu teita ho lista mi le business ia au foi tu wala tamo fieta wolo ia tau so fo ia palin ia tulango meu ia mal fala lava fa ftai alo fa ftai so malo la tolu ia so fo le ka tuanga ia manis fo ta o mole ta so le poti ia tu le melo fionga su telefono e tua wow mai sa no o ia tu le meso sa fatta tu mutasi o le la sa si o mi ti tirat ia tu le na fionga le fon fitalai ia tu le foi fa disse mana tu le li poti wa tawai ne numole motor pan mini mo mona vele amaro mo fa ftai mtanga lwenga nga luele ile tam fainga o lato wa tiutita wa ve wale manui ole tanga lwenga me sil tato malo ya ai tau faisi mana tu nei ai tu malo ile li poti wa tau tu nei o le tem mai tau wa tu e me o tau lo ma e ngatai lo ai tau anga so tale me o ai tele wa fala long so foi fontang talo isa fa ni foi ni simonatu me yo la fai pam pensini la to ye fa la to pam va pe tele na foi tio ele compagnie o lo va tua ia le pensini le la to a pam ona ele o ye se fu le o va foi na ngalo lo fa tasile le sosile le au fai pam ia ma ave tusia nga ile compagnie le vatua ia le pensini ma me fa pena ina ia i loa le e foi o lo o ia me o pam ia manino le ia le tau wa o mai tongi ai o la to motino le tele ava pe sfate taingo se sfurua felita o le pensini ia na watu le mai tongi watu la to loli e fe nei ia e mo le fasila au le foi to te sila foi fu mai lungo tangi foi lungo tan e le tele tonu ele asosile e la fa longo la to mauna watu to wa me ho se mitai tu o te mile la to fa alu ia le pensini le ia la to foi tan e mo te no le o sa o la to ia o te msalo mai al temine e le fati no na fofuanga e la lo te tununga e le fionga le minsta ma le tulanga se le to ai vai se le to ai vai vai telefte na inga ia me hoina te ro isi tanga ta sala to fa ia me pa mo pe o to fa mamulu o malo siare ngau me ho pena
ia ai le latou foi le faitioga i le matou faalogologo atu i ai alona lua mo tagata faigaluega lea o lau au tilo i tuā i le matou tumalo o matuafiu ai suʻi ni tagata atu e galulua i faatoʻaga ma tulaga faapena e fai ua fiu e suʻi au le gafatia foʻi e nai aiga ia e naunau e faia latou faatoʻaga ia le tau foʻi le leo tagata tatou a tagata a le mea leo le faafitauli lea ua tavai atu foʻi lele ua fiu e o lai ia ia tupulaga e lē o i ai e lē o i ai e galulua e foʻi i galuega ia faapea o faatoʻaga e te fiu o le faafitauli na leu te vaai ai a lai ia ia tupulaga ia ma vaai foʻi isi pisinisi e fiu foi so ia latou tagata faigaluega a lai ia tupulaga oe le ai sisile le tele o tupulaga o le poe talo tolu ala e nofonofo le auala ma vaai ia le telefoni me faapena au fiu e tau anau i me ia galuega faapea e lea nai e tauia lo toʻita lea manatu afai e faatuaituai ai le tamaoaiga o le tatou atunu ai le sisila totoʻa ia le tatou malo tautalatala avanoa e nai tagata hoʻi e o mai fifaigaluega i tonu o le tatou tonu o le tatou malo agaluega faapena ai le toina atia ai sisila isi aiga ia o tatou ia e te latu po se fiti lau faigaʻi lai tausitama mai ai ma i tono aiga ma foi se fiu e suʻi ni tagata mai ai ia le gata foi a suʻi nisi o mai toe vaaia lai o tatou matua ma tagaluega so e o al togi fase lau tālai le vaiaso e na le tasi alu vaiaso so ua musu ho lau lea faitau i le tatou malo i lea matanatoe titilo i tautalatala avanoa ai auai foi mo falolo a tatou vaai foi nai tagata ia mai faafoegalu e se faamaoni leaga foi lai sau e tasi ale me le manaʻomia ia o le faamaoni mo lana tupe ia auā le faamoemoe le me lea agaʻi mai ai e le o sisila totoʻa i ai ia tatou malo i le tulaga o mea ia o tagata faigaluega ua lē e a foi ua faapea o lea ua tou avanoe oi tatou tagata i fafo mea o lai le latou saʻolotoga ma fiafia i ai e mau ai foʻi latou tupe ua ese foʻi ia suiga o tupulaga ma latou faiga o loo faiga i ai ae lo tele manatu seʻi silasila totoʻai foʻi ai tatou malo ia o lona tolu nei aʻoga ia faaprentis aʻoga ia e ua e pei e faatino atu e le tatou matagaluega le amsio lia e o latou e autilo i le lautele o le atunuu ma le mea o lai le manaʻomia o le matagaluega la le agaʻi itua i totonu e misi totonu o le tatou malo ma kompani e vaai poa ma tatou tauna manaʻomia o latou te saʻilia ia mea o loo manaʻomia se fesoasoani tonu o falafaigaluega o foʻi le sose mea o latou la e saʻili e fesootaʻi ma le tatou universite ona galulue e faatasi lea pe ua o le melene o pentisi lai o te iloa pe fitu e am tata lai ai e o mai le aso te masalo o fasfulu tausaga o tumaua ai le sisila toʻa ai le gata taʻatia fa ua e taʻifa tausaga o faini me le apprentice e fai pea le apprentice ai faapuapuu isi i kose si e le manaʻomia le umi ona faatino fai o le matagaluega e saʻili solo mena lei ona toe o mai o tagata mai fafo foʻi ia o insinia faapitoa po a mena e oo i ai ia le tata le tatou matagaluega ia ina ia lautele ia le aʻuga lea faaprentisi a tatou o te faafetai ma ua lagolagoina le tagaluega le mele o le asisiga o le sauga lemu tāua ia e le tim toʻatele na e masaina no vai ua atu atoa lei tinamu leo tele uma e manaʻoʻi ai e latu i lea o le ofisa o tupe e o te whaina toa sisiga ia mo le sauga lemu o te faafetai foi
komiti lea ona e atu faataua ia no mo sanga le muni me tupu mai tono fo fengalu wa tele a yo tangata yanga lu pile ano tele me ai tu faftaile tangalu ngamale tu fatashia komiti le ina ia fa marsia ala ina fa marsia o masani fe tangata ya yanga lu ia male ia fa la vele tup ia simla tu na le tu malo menanga fa lo faftai alo sa no lo funga su malu sa fata no tasi lau fionga fofitala. Tula mai lau fionga na fofitala. mea lava le fia whamarino wā fo ile no fosita fia le mauta o leana ta ua le sui mamalu. Ia le tūlanga fo ile leo pampensini. Le whapea iei le fua, le la au lea, le dipstick le fua ile le a fo ile tane le tei leana ta ua e lau fionga. O le matu matanga luenga e ngafa ma le matafa yoilea o le matanga luenga o le tiute. O la tau e fua inga le tūlanga o le pensini. E fua i le import le mai fafo. Ne te ua fiu si beat star le MC o le. E su e po fea i le la au lea. Le fua i le pensini. Ia al nei matanga ruenga o le. O lo ia i le fua lea. Ma le avatele. ia po o manino le la au funga su malu sa fata no tasi o fionga le fofitala e sa le fionga e sui panmia la au le dipstick le fa nga le company e fuai au tangata ia pension la tele tali ala au le pa o tu ave le pension i la fai pam e mana o mia le tangata ia le pam pension e vai o sai fa for pension ai sai le mita e vai le o sa le mita la sai po sa vai e le fai tionga no fa no longo ia wo huma nei na fua ia le lori wo uma pension pa me ia wo mas fua ia ona fatula le tata ia le fa halu la to du ban lo fa sa la to tu ai o no mas o sale le uma mai fa for pension ai o te chichi lima ia pa e lo hoye a tai dos fulik ele isa vaf o lo no winga ona si o le se lau lika pension o se lau lika na a tono lo profitina o full wa felika le na o atina e o pishinisio e ma ale ia pe na nga ha ma to lo fio alo aftai ia tono le ua manino fo sa no nga su malu mo no ia fo i fa no no tainga ia tono tau fo fa fon mai el minister male e fo ta su committee ia tu le mersuyo mai maunga no mertas Tai mule manoi lau fionga le fungtalai, ne foi tu la le aso fe ngai foi nei mo tama lau li wino li putia committee SS. Mole le nganga faftai nei tu malo le li putia le committee. Ia misel te fono ma le committee sa nga tamu fainga le nei li putia matango fiewa tu ina mai tona mota. Mole foi le nganga faftai nei tu malo ile sa avea foi ma minister taluai le nei foi matanga luenga e fa apito nga fas faftaile tu lai mai le minister o ye nei le matanga luenga o le nga faftai ile umini mana tu le nei tu malo a silsile le autelenga o ye tu alalo po fautuanga committee ilisi o tau o loa ile posili on sa no foi nei sui le tato price control na yai o ina pa sa tautoa ese o tatu atunu ile tau matal soi fuanga pela o le winga le tala ia le tau into e au mai tonu le price control ia ina ia vaai le tau matale o iai o le winga le tala ina ia fa pipi i luma i fale o loa a te alu atu e mai o se lau le pusa mona ta vaai la ia le tūlanga le faitotoa o fale o loa po atu langa lo iai ina ia fea ngai ma le tūlanga le taungata wa pule ale wa veale sioki o loa ma tūlanga i tamau ainga wel temil nei taungata soifanga wa pule ale fai o loa ia na ia tau a oila le mafatia na yo tatu tangata pio le ngangana tu alalo ai la fenga te fona e mes foi tula e me lo fenga minister ole si tūlanga i fia batu mo meo pe mita ia mo le tu ina mai tonu o tatu tangata te foi ni suin sa no ai
Ona pe mita ye mai o tatu tangata whainga luenga. E pe ngā lurue whātasi e ili ma tanga luenga leo leipa. Ia male tanga luenga te mai tai pāle mia. Ia pe la lo ta e te alangona. Ia pe tau whawhainga tāla i titi nei mea nā. Ona e pe o te tele au whale o loa lo ia. Ia tate wa ai atu tulou. Nei o tangata mai whafo. Ia ua whainga luenga mai te tonu. Whawhena mo pe mita o nei tangata. A leo mai o e leo se retail le whale o loa le iai. Ia o le winga le tala. Ia ngā lulue whātasi le mtanga luenga pale mia ma le mtanga luenga leo leipa. Ia tau whapena ia lava le wha lau iloa ina. Ina ia whaasala lau ale ailo. Ia na a mai leo tangata ata mamai au isi tūlanga. Ia pen saunoa nisi sui o ai pipi sita wa mai i whafo. A whawhena i o tātou tangata lena nofa i nei Samoa. O le si mea tau e ia maua se manatu ma se o le reserve list. Ia maua le fwini tua umatu le sui lea. Te le umauti no pe ia le pampensini tonu o le reserve list. Ai me tau amal tato o le tele o retail shop. Kale o loa laiti. Ua operate tangata mai fafo. A o le reserve na mona i o tātou wa tangata. E le mawhainga compete na i tangata nui tua ma stoina ma siloma tua. I tangata nei. A le ale mea le tupu. O tātou wa tangata ua whaapea ue ilo sau whale wa le mawhai. Ia ona e tu uala e se tangata anu mai fafo. Ina ruatu le tangata anu lea. Ia walu ele lai sene ia oe. A ele oe e se tangata lea. Olo mai tau wina ma moli mawina inu i tua manisi. Olo i el temile na. O le winga la le lape o le onanga. O le matanga luenga. Le ngata o matanga luenga ale leipa le whaatino ele mea. Ai matanga luenga fo i o tupe maua. Tau noa se singa ma vaai pe langa e reserve lea. Le ngata i namo rento ta vale rento cars. Ia unai mea sa ia whapena. E reserve mo na o tātou tangata. Ia leo mai la tau nei o ta whili sau noa ai. Muli le nganga whaftai le mele whaipa class. Whenga nana whai. Ia pe o whapena le whatau inga. Ia o leo manui ai tātou. Le se vaenga tau alo i komiti o le whalao mata ma le whisky. Le sa whangai oi le Stross. E o mai le teimine ia talo whai le au nanga fu e lea mtanga luenga le malo. Ona lea, e leo iai se pisinisi la tau te whaau wina. O le Stross ngal whatino ina. Ia le mtato maua i whalao mata e mai le ulu. Ia e mese o le whisky e mai le taro. Ona e leo iai se incentive. E tu ini company Samoa. E la tau te whaia fuai, ringa talape, 10 years incentive tax free me whapena. Lea laua o mai taimine, o le lopo le altulanga o iai, le whisky lea ma le whalau mata. Sa whaia na maua mai o tātou tangata. Mo fo isi tala i o le tūlanga i le momio le asi, whai whanu whamanongi, ai whalau lave. E leo iai ni whamanu e watu i le company lea ma le tātou malo. Ina ia whai ai pisinisi nei e nei o tātou watangata. E au noa mani la fonga tatoni. Pe la winga la tala pe 5 tausanga, pe 10 years, ia whatu ama whailona avi eni la fonga. O le si atu langa ia la wafionga le whangwhitalai, lango ina le neitu malona i tu alalo, moli le ngang whaftai, i le neimatanga luenga, e mese komiti, e mese le tūlai mai o le la fionga le minsta, i o ngaluenga whawai Ia pe te talo atu o leo o se e ngal venga whawai taimi o le ofisa le tupe. Ia sin whawhisili po le ale tūlanga o lo iai. Walanga lea sa i lalo al matanga al venga le. Ia pe o mali taimi le nei. Ia mo ia leo al wese. Ia matafa i o ia le sa i la matanga al venga. Anga leile atu e toi ngal fontanga nei. Ia so lau whionga fontalai. Ia matu malo lo ina. Whaftai. Alo, sao noi le. Lau whionga le. So ia vai monga numero tasi. Ya wa tato ni poti lo afono. So vai so ia fala lili numero tasi. Ya, mula tulanga whaftai lo whionga i le fontalai. E tu se voi la manoa nei foi usunga fono mai fala lili. Ya e fai ai se ono to inga. Ya awala vale. Ni poti pe ona tala noina le nei tuaso. Ulangang whaftai ia ile whionga i te fono. Ya me se foi le pa ia no malu komiti.
tu sai o ngā luenga mai ai amale. Male ato toa pe ona te otoa diri poti. Whamawina fwy male nganga whawhitai. Ia le soifua tautua male au nanga. Le whiongan min stamel mta ngā luenga. Ia, ile fwy vai tau. Li poti pe ona tala no ina. Au whiongan pong talai ai tia nei mera ai tia. Matua ise motu ngā awhal nei fwy usu ngā whanu. Ia matawina male nganga whawhitai le. Tulanga o performance indicators lau whionga i le tono le li poti. E lo mai o ima tulanga iai, e lua tolu li poti lau lo vai an tanga lunga, o lo whapena. Pe ta i lau whionga, o lo tele na achieve umale tele o targets ma tulanga pion whata oto mai indicators nei. A o le indicator lau tele apion sao no sui o motol nei. Tom Charles sui whonga. Rono inga we pese indicator foi de lo fa mawin. Ia polo ta fa i foi la teling. Ia aele o lo tino mai pe lo winga le nai tau. O se tu ala nei ina ia reflect the leile tulanga indicators nei. Ia ma le tulanga la teling o lo ia le foi lo sa no le te lo sui ile tato monitoring ia me se foi de tulanga ia o business tal fe ngai tonu. Se tato tonu tato reserve list. E wai le se me fo le hui sau no ye ni mot e bena on tu ala lo fa penal ni su nga fon ino o va en o mane nga lu lu e mo e mo le le o tasi se la valatina ino tatu tangata lo fenga ye le naua silanga nei le winga tau soi fon so no fo te lo sui le tulanga le suinga na yai ya se tatu no le hui sau no le tulanga ale tono va le transportation logistics o mai ia tele o loni ia lo tu ina ia lo tau sau no foi sui tulanga tonu i tato va ia pe o mane o lo contribute to mai le o a fai a fuai ona tau tal soi fon ia le tulanga ia le vai no tele mai se foi le tape nanga le ale fenga malo fa tu le tu sa motas ton pa ia tia ala tato lo con market le sa tele ya so wa on foima sa tele nei ainga sa faila tu atina e fo mo tu lun mota mai tau no le vai tau sa o tu pule va se foi sa ina ya tina e na vai tau o mai tu lo meat supplies ya ule mai tau no foi ule tu pule na va ya pe ule o telinga le la fo salon ole fale lo o sa fatoanga sa yele sa on malo fatongo fia ime aia mo la fmanu le vai tau ya o sisi pe o no e fe ai nga i uma me uma ya mo le tau o so i fonga wa e pe on sa no ni so su e o ali e fe lok se tu lo yo mai faf yo ai fala au fa o lo fa ngai tau mafa ya pe o lo mai ai faf e pe le nganga la tele le to bo tu ya o le nga luenga amatanga luenga le ngaton tanga luenga le lip alva ai lau tele ile tulanga ina ia tau fir so ifang ala le fa nga ina lavo tama ai ngole tu ala tatu ile mal tatu local industry lau fenga no mai sele sele ngai foreign investment ya lau fenga le awai fulanga le tulanga visa tulanga va pena sa no foi ni so suyo motole nei le tulanga o ia le pangatia ia lo foi fa nau ia ono ngalo fa vai tem fa moni lele sa no ai foi ni futia walum tem so la sa no foi ni siu suyo motole nei le tulanga pangatia amatona na ele tulanga pe fisili ngel fa maonio walum fa nau wa le tu wal tanga e va ia ngalo ia pe fa penale tulanga o ia lo no ngai tele ma fele po ngai o ngalwe nga umai ya anga me level taita inga ma le malu le o pulenga tun le ngate soifua fa le ngang ya soifua foi pulenga nu ya wale li mataita ino fa nau ina ia po fe anga il soifua alfa ma ni am biai o le sila va ngai bi ainga ngai tulanga te tala ni se lo fa ngalwe o visa ya no le sila tu le ngate wode o tu wala mata tu fa nai fa o lo ye fu tu langa fa pena e fu le skill level of film
ainga foi le tulanga o onga ia pia le o whapena lavana na ile tu pangatia o le tatou le pafos lau whionga talai ia pe o isi vaenga tu lalo e whainga malo ina ile silsila lau tele ngā tina ele o no ngana tu ele lau whionga ele whionga i au ia vema min start for no au na o toile la unga fata po stasi fo suisa to tuol moto wala vile tu au tang fai tau le la unga fata po sa la unga ele sui malu tono parliament foreign investors umai tong na fitu sul 5% o lato return fa unga tono le tunu le nei to fa unga i society na e se tonu le to lo po i se tu langa fa pe a o fina ngalo le tama sa ia pe al pa ingalo na iva lo na valu ele sui malu le lo tau ya na lang fo ele fai pulo le nei tu malo ele se un ya tu lomo ya va nele pe yo le tu malo ele tu langa le fitu su 5% o le return ale foreign investors e tau ono tu fa alu to o samu mo le atina ino le tu me le na ono to abatu e fa pe naile ye ntanga yo le nganga ina ya tina e tato local industry ya e fa to ele fa malos ye le interferon mista ya male pa yo ntanga lung ta wala tu committee bla fe te oftalai o mele le tu langa reserve list tu no le nganga yo reserve list le atina e tato local industry ele business Peitai, ia o vai foi de ngata, ia e one le local tangata le business owner, ia o esel tangata operating, lo knowing, sila foi tu la fono tu langa le na, ngata tona only business license, I operate for el tangata local rather than now owner business license, ia e mfaione te tala leva noe, e operate ai so tangata. No winga ina ia mau tu vaenga ia ala ile tato reserve list ia o tele swinga mai tele fafitau ai tato te sui ma nga ilum ile ngang ia ole lo fai nei tato tangata ma o tato to ma wainga lo fiunga na lo mai le tu ta wala wala ni lo tato occupational health and safety o le to sanga o yele issue de mai telefo iso I fo tupulanga talavou ia wa a faina ia ini tulanga ngalwa tele yo le so fo o tolo pawala le fasili po mo record so po fai ni investigations tulanga pena ina ia malpupuel tulanga va talwa nei ia le fa la tau el tise lungo se tasio fali talwa nei ia sa tilo a foi male momo le loto o le vona ele tu la fondo alo ia le tu langa ile fatinoina male implementing ole o tele moro sem faiana ia fa na regulator tangalo ai ave industry la tu te enforcing tu la fondo ia ona regulator tu la peta ele o awale sile industry pito siliona tele tangata marilu lunga le wafurisi vainga to tele ya tele yo so fon mal mau lungo le waf ilu I containers ma loli mtulanga fa pena a me se foi ia ele construction industry pe o lisi le vaenga lo fio ia fa na te se atum tanga lo ngolo ia ia mta fa yoi la tu te va ia ma administer tulanga le ai regulator le tanga lo ina ia fa ingo fi ya o se tu alalo le na ia e so ni toi ia mele tu muli le lau fem ia tate vai mele lo fem tanga longa tele swinga tele latina o le tunu me se holta ma ainga tele yo le se sengole atina e fast food so te vai mele ia lo tu fa tase lo ile lepa ia mele industry ia manufacturing ma tu langa lo na telenga ia pelo le tulena ia le tu tem foi to sila ia le sa va ngata o lo ia lo ile ia lo o function tu mala ia lo ia I tono industry te tasi no wing ia pe ia inga le tulango le lepa
ia ma le tūlanga le atina ina o le tomai, ma le skill, ma le voma. Ia o lava ina ave ma tangata matua. Ia pe o le tūlanga le na mwhai ona sila iai. O se tau mwhainga le anei tu malo, le alili, ia wale li pote komiti. Mia le fono le fiaf. Alo, sa noa le. So malo falalili no matasi, ma se o nisi tu taua, wala fo ile anga iluma. O le fo i tanga luang taua tatou malo, papatai. Ia, tu lai mai le, te le tuangai. Hello, fiona le fonftalai tu le foi faali se manatu pupua el tato lipot o te manatu telea e filngalo faalia awala ese te ai le tato te mauainga e pe o la ngafa foi ma tanga luenga le msil. O manatua ai le te mi fa ta tuto ta se sa moa ma pasi ai se tu la fono e le afi selo no lima tu ina tuai fa matu o tuai ni so swani o la fonga e le tutongia fa pe foi matiute o fa matu il temile la o le mawa e o tato mafo fonga o le langa mai la noano atunu fafo o business i fafo e faangala tu seleni nei ona of so sonia o tato tu inato le se me fa pena la tupu au te manatua iai le se vangalana i melaitia na iai le company tele ana sau le matua fai iai le tu la fono fa pitoa o le ala tu faia se hotel e tau salau potu fia salau miliona o le a fausiai o le tu la fono na fai fa pitoa o le lava tato incentives fa ata atu le langa eliaia ele lai to mesina eli o matou sai e temi na ele mo moe e fala il po il tele mo meo tal sanga o mai le mea sa wa pas o mai fo le so tal faya ngau anno le business aka ke ya le motu le la ana le so nei le Papua New Guinea felo ma mai foi sia nei tu ala lo na vele ia io le tato ultimatum la kuwa so fast food fai ke le mfia nga fucking hotel la ku ro ngoa e akoya ke ole lua fe markas tangata fai business pe pelo o mai samone anga ile hotel la fai male fai ole winga le mlato lo fiong o tato wai to mfainga e to sin mind nga te fafo en fa fainga luenga la to tu pe tono samo a fe mafe ya isi fo ye tu la fo la tu te fai el melna ai fa lango la wala me tato yo fo yai ya tato tio fo ye incentives la fo e o fo ne la tu no a fai o mo me hotel o fo ye mta fanga e fa mta fanga ila tu no ele fai ngo fie la nga luenga sa tatu fai la na fa atulangai ia nai so sani nei fa tulangai fo ia tute tu inatu ele msil ela te fai tute ia mole fai ola sene sale le amtanga alela wa tultilo tunei
ua te lea whawhitauli e tula i mai ai. I le mele o le whai o le leisene, ave, po le approval ave. Ia, ang halu leo kanga e afo e sa ili pe mwhai na whai, a watu se whateitainga. E na ua pasiel tula fono, o le awhail tātou kasino, ua okei le ango o mautanga tau atu. Leo maun mako leisene, o kirkilaku, o le approval mo le MCO, alwaku leo o le approval mo le MCO, alwaku leo o le approval mo le MCO. E leo malamalama. E iei le mela e whapito, iei le approval MCO. Nga e arua leo i le vaenga e vaia mea tau kasino. Pe maua so le sene pele ai. Ai arua kua lai ngā wale mawhai. Ia wale ai. O le mea fwoi la leo tupu i le vaenga fwoi le o le stock exchange. O le si vaenga whasala lawi oi i Hong Kong. Ai le kalawhenga i mkako. Ia ka whalo aku, wa issue ele, wa whaile lako approval. Mai le MCO. Ai le mawhai o mawhai se tūlanga. O se stock exchange Samonei. Se ilunga tapa tonu i lato. O whawhengai male i oenga te tau an whai. Lawa whianga le whawhitalai. O le tūlanga na le tau whai eisi na whenumia i tiu te o le MCO. Ai atono se vaenga le atu e tilo i ai. I leanga i atu i le lumana. O me tau whiai le whenumia i le tupu bai pēr. Ma o matau i lai. Ua tō tele tangata mai whafo o mai. Ai ele mea o mai whai. Ua mai whai so e ia ngai kingi o kako e whai pui pui ai. Saua i loi lalo le senge. Lafi mai i lalo le korua. Ele o mea nga whai le mai a kua. I o tū mai tup i a fōringa le tangata mai whafo. Le mea le whawhitau i tela na le ele. E lafi mai le kenge Samoa. E le tangata mai whafo. Nau tipo tinga pawanga kakanga o ki pōkia. O ngau sau whaaser kenge Samoa. O le ala whai paipo. Ai ngua umalonga pasia nga longa nofo i nei. Ma pasia nga lai senge ngofo loa ma whai le aingo steni. Ma lia wo musu ia oe. Ia nau tā pālole le o mai lol mta o pui atea. O tā pālole immigration se kilkila nga i le record o kankalangi. Ia ngā paua i ngā i a mi o ngā kankalangi. Ia tūlo ia i markipoki. Ia 24 hours. Well, we're similar to me on that. Ole tulanga nala wa whionga whongwhitalai. I lave ia i tu tonu. Ngā ole kasia le salona ole businessi le ale Yasaki. Le ana saama i nei. Na mawai ngā luenga e tolu wafi o tātou tangata. Tangata na employee e whaia ngā luenga tangata e to afe. Whai tangata e tolu wafi. Ona e le lava le lato poto masani. Na lava lol poto masani. On toi foi mai are o tolu afe i le afe. Se yo lava i na leto competitive tato on wanga i lunga le tau le tutongi o tangata. Ia on la tapena foi le lato meo i fafo. On ule tala whengai le tūlanga o iai le structure kako kongi. Wale lava le lato tupe mama. Alo whionga whongwhitalai e tele anai tūlanga whapea. Whaingatai whengai mai tātou. E le teimi nei, e te tau on la malosi. Whamalosia le tātou immigration. Sila te toi tangata nei o mai. Ai mai se pe au le teimi whaiai ni tātou whengainga. E te tala ilo mai sa oloto se tunu i whafo. O ni tunu i whafo sa monei. E ono a fia atili ai. I a pensionisi o tātou tangata. E mai se. O le tūlanga e ono a fia i fwoi. Tātou whemalanga i le vā. O Samoa e lua.
ia po le anga ia tu fo New Zealand pe fa ia so no lo fi mai tanga te tonu ta tu atu e no mani puinga al melan na ta wa tele fa malosia o ila to e va ia ta tu tanga e fa malanga mai e ia awane ia fia tele ta tu tanga e tu langa ta business mpa kele ngau ia tangata SS ia wo tonu mai atu nu SS a tu poli fisili fa pe fen tu pu meia o lava vai nga ele minister fa pe fo e mal fa nga luenga o lo vai ia laisene ele mtanga luenga o tu pe mau o la fonga o lava le la tu vai nga o fisili na la wo fiona ele mfa ta tu talia na pau le mea o le taimi mo ka ke vai ka fo o mai on ta tu lo le e ai nga luenga e tau on fight le foi sa fa lo longo ile fa so la longa a pe al tonu fo ile na sa ia se tasi o te mama tua lang do mumule la fo le la e o long kiu ke le foi lo la vai ia frega lipoti mai o le lo polal me o ia a lo vai o mo kwa kele aka ka mai fafo o fai fale inga ia tan foi tato takata ia o sfa po patu na il tato fatala no le lipoti tau mania tele tato fono alo tau noi lo fion te tele tuangai so fo el sao tato lipoti ia manis fo fa tuanga tau mole a ngai lumama wal mona il tato tangaluanga ia tu la mero fiona su telefono te rola ua mai a sao no le tato mota ia fapte te lo fiona le o fitalai ole ni potine am tanga luanga nei pe ona pa fongo ia fa ela tala lea ole tanga luanga nei ma troate le ma mafalana ana ngal luanga fai a fa fongo lai mana tuien fali nei ia e ma toa i loa i nale de lau teleo o ngal luanga tanga luanga nei lau tam fai e a wili liatu nai finangalo na fadia le o fa di sa ole ele te tu ngai nisi o fa fitau di le e fe ngai nei le ala intu le mai tu la ngai ai sa nga to valu la tona o to fitu la to sa nga la to finangalo ma fa di fo la to mana tu ile lipoti nei to sanga i lua an matanga luanga nei o laipa sa silinge sul mamalu ya pe o manatua ia to faali isi to faali fo enisi ya la to foi hatalia tua tu langa ya te lenga iai me o foreign investment o ile to company mai fa fule sa no e fa pedi masutasi ia approvals na issue matanga luanga company mai fa po mai establish nei ia o le approve ia ave ia pe on sa no le ia lava ia mo meu standard se tau ona meet tangata nei o mai ia ona approve la ia le pele approve a fa ia la vai ele meet ia requirements ale tanga luanga ia le ve ia ai meet ia ona approve la ave le certificate ia no role su el me fa il business ma fatto il business o se no po se va en o pia ole fa fitau ia tu le mai mai uma no re ile mtanga luenga ole customs so nai mai ai le business license ole me ia le nga se me approve i sa fa lang business ai ofta ha e mai il business license fa ti no lang business o te lala isi vanga ia e pe ona silingia e to tele ia ave ele approve lo pe to tele foi o to mai la to
ia ato atu le tanga lo nga su atu le melen tu mai le tu le business ia ule se ele ise business ele amata o fai foi ia o tota pun o fa fita ia fa tangata fo ele ai we are dealing with people here and o mai tau fa pela to e fengo fi la ola lo business malu ia fa tu e fa fangta fo ia ona mo wai tu langa le la o isu atu ia ele le sen ele certificate le fa isa business samo ia la tu fengata ia ona le tu le business le mo le o le watu mal fofuang ta o mai fia la tu pe e o mai fofu le malo fia la ni fini nga luenga te maua nei la business na fai ia o tu langa na tu jilo le MC le ia mo nga luenga ta tu tangata ai fai la watu o le fale to ia mo le fitawila ma ta tu fa mo monga ia e sau tono tatu ripoti o le hoina sau no ile isi sui ya se lau ma le lima ia company le sa apru ia tulanga la pe fia pisinisi le o nei ia e fai amalu asi singale an tangalwana i bena fai atu e asi pisinisi nei po tu mau pe le ia pero melna e atu isi ia o besa il business ia les business la wa tu mai na le fale pe tu mai na le penu au les business ia no mai foi le o le tanga luanga fa mo fale lan au tu langa na i o le lipoti mai ma fa fonga ia le al fati nonga tanga o mai ia e le foi fa vitau le o mai malatou mai le fai ona maua la to business on le fai on fatu sa ndole sui meio intellectual properties ia po me foi io me totino taliata mai e tau tele on menesa lo temi le msio samatu maua io ofie sa mo tonu le fala pitonga nei ele la pitonga le fai ona le stala tato intellectual properties i tutonu. Nea lata mai atu. Nea ua te lea tu pel tatu mtanga luenga maua mai i le stalanga mai o company ma tata mai fako i le mea nei le iai trademarks o industrial designs o geographical indications mai sia mea. O le mea te tau ona fai se fea ia tatou property intellectual properties ne ita tau na le stala e tangata e ona mea ia tau na le stala o isi a tatou mea wa tuai wa lus wa kopi mai e isi tangata ona tau te lei copywritinga tatou mea ma ave iai le fatulafo ngaina o mea ia o mea tangata i nei Samoa o mea company ine Samoa e le ma fai lava la sisi on to fa nga ko le na duplicate mama wai la to tupe da nga mea le saru ai le ia le intellectual o tanga Samoa a pe le mea na le wa tupuai le wa sawai e le ma mea na mai fa e o twaita to ona le stala mene te mintato amata mai ai ya le lava e fai ia onga le tanga luanga me fo io me tau lima tu langa va pena o mea na e tau ona le stala i lalo o tato metotino nei tau le intellectual properties ia o le tam whainga tanga luanga ina ia ua o vai pena sa noanga la fionga le sute te fono talo le tato tonu mo tato taimi tau fu fasin tato malolonga ia o le ala le ua ona tuese la fa wa sa noanga pa tato te mai pa tato ese ngalwa ngale fono ao mo le malolonga le uli